Uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba ezishisayo laphana wey'ngane zakwethu. Usimomoza laphana wey'ngane zakwethu uyifake zonke laphana ey'nyameni kubaculi bakamaskandi laphana okudulasi magubane nomnikezwa ngubane bese kuba nephakade elihle. Thina lokhu makhulu ke sikudedele clip uzwe usimomoza etalabha labaculi. Usimomoza yafisa ukwazi ukuthi lamadulasi abekhulisana ethini lamafukane I'm sure bekuthiwa nje uyashaya bafu ushele ithana uyashaya kodwa bafu dulasi thenga spray sekhavela yazo boy thenga spray bese ungiqaqela lenkinobho le phezulu le skip yaqaqo le yankinobho ungayiqini azobuya kiphi indawo nangumnikezwa ngimjamba nje ngoba khona la ngisafuna ngisize khona ne t-shirt kanti encane nabo phakade lishi ilihli ezikhamisile nje namazinyayela azomfo wayahlala khamisa kangaka nkosi yami ndihambe pheqe ihlahla lo mfo kusafuneke isokukhehlelezi eyomsafela into zakhe uthi akekho umuntu ongapheqe ihlahla abe nkosi yami isigqoko usibole koba Usho kanjalo kuSimomoza wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula.